Mwiriwe neza nshuti za MTech TV Show, nongeye gusuhuza aho uherereye hose. Wigeze kwibaza uburyo ushobora gufata WhatsApp yawe, warangiza gufata WhatsApp yawe ugashaka gushyiramo indi account, byibura ufite account ebyiri kuri simukadi zigiye zitandukanye, kandi mu by'ukuri telefone yawe na WhatsApp yawe ifite ubushobozi bwo gushyiramo indi nimero, ibizwi gukora logout kuri WhatsApp. Iyo ukoze logout kuri WhatsApp uba washyiramo indi account yawe kuri simukadi yindi ufite muri telefone, bitagombye kuba wasiba application yawe. Muri ino video tugiye kureba uburyo ushobora kubikora ugashyiramo indi account ya kabiri. Akandi ga step ka kabiri turareba uburyo ushobora gukora two step verification yo kuri WhatsApp. Uburyo bakora two step verification kuri WhatsApp, uburyo ushobora gushyira password kuri WhatsApp ntihagire umuntu uzajya umenya amakuru yawe mu gihe uvuye kuri WhatsApp. Ngihita yikora logout kugira ngo ugiye kuyinjiramo atari wowe, babanze bamusabe gushyiramo password. Njye mujye kubana nanjye, nitwa Emi, channel ni MTech TV Show. Kanda like ndetse na subscribe niba ugeze hano ari ubwa mbere. Niba dusanzwe tubana, guhora kanda like ndetse ushyire igitekerezo cyawe muri comment. Ino video niza kuza kugufasha, niza kuza kudukorera iki sharing kuri bagenzi bawe. Okay, tudatinze rero reka tujye muri WhatsApp dusanzwe dukoresha. Turajya muri WhatsApp dusanzwe dukoresha na application dukoresha GB. Okay, iyo winjiye kuri WhatsApp ahangaha n'ahandi hantu unyura, uraza ugakanda ku turongo dutatu two mu nguni hara hejuru. Iyo umaze gukanda ku turongo dutatu two hejuru, uraza ugaca ahangaha yitwa setting. Ahangaha bayita kuri setting, noneho ugakanda kuri setting. Wamara gukanda kuri setting bakuguriza amakuru ameze gutya. Urabona ko hariho ibintu byinshi cyane. Urabona uzamuye gutya ntabwo ushobora kubona ijambo logout, ariko ngiye ngiye kubereka ahantu ushobora guca ugashyiramo indi account yawe wifuza. Okay, ngwino ukanda ahangaha handitse account, hano handitse security notification change your number. Ahangaha niho tugiye kuba twakanda. Okay, ngwino hakande. Numara kwakanda uragera hano ku makuru ameze gutya. Noneho twebwe tugiye kwanda dukoremo ino account dufite muri telefone ya WhatsApp, ino nimero tuyihindure. Uburyo bwo guhindura nimero rero nahangaha ukanda ahangaha handitse change number. Ahangaha niho handitse change number, niho tugiye gukanda. Okay, turihuta cyane, reka dukande kuri change your number. Dukanda next. Tukimara gukanda next, turinjira ahameze gutya. Hano turahasanga nimero yacu dusanzwe dukoresha. Ngira ngo murimo murayibona. Nimero dusanzwe dukoresha dore ni iyi ngiyi. Iyi nimero niyo tugiye guhindura. Noneho ino nimero ntabwo turi buze kuyikuramo. Turabigenze gute? Turaza tuyandikira ahangaha nimero dushaka gukoresha. Iriya yo hejuru uraba uyigumishijemo ntabwo uyikuramo. Okay, twagiye tugiye gushyiramo ino indi account ya WhatsApp. Tugendane akantu ku kandi step by step. Okay, yes, ino nimero niyo twanditsemo hano. Tujye dukanda next. Turakanda next. Tukimara gukanda next, barabona yuko ahangaha twamaze kuba dukora logout. Noneho ikindi kintu tugiye kuza gukora ahangaha kugira ngo bahuze nimero zacu dufite kuri email na simukadi zitandukanye, kugira ngo bazihuze zose, turaza dufungure ino buto. Turafungura ino buto. Tukimara gufungura ino buto, na notification z'ama message dufitemo hano biraba bitunganye. Ahangaha ushobora kuza uhitamo contact. Ushobora kuza guhitamo contact ahangaha, contact I have chats with. Okay, abantu dusanzwe ducata kuri ya simukadi ya mbere tubabone. Nanga dushobora kubabona bose, dushobora no gushyira kuri custom. Okay, ariko reka tugumishe kuri contact I have chats with. Okay, turakanda done. Bari tuza hano kandi done no kubyemeza done. Okay, ne turangiza kubyemeza turahita twinjira muri account yacu. Guys, ino video niba uyikunze ndetse hari icyo iraza kuza kugufasha, ukumva yuko ari neza, kanda like. Niba wakanze like wakoze cyane. Niba warakanze na subscribe, umuntu w'agaciro uwanjye. Okay, turi mu rugendo rw'iterambere rw'ikoranabuhanga dufatanyije njye nawe twagira na koro. Okay, turaza kandi ahangaha kuri continue. Ukimara gukanda kuri continue, barakwereka ibimeze gutya. Guys, bagiye kuguhereza
password. Dutegereza gatoya. Okay, urabona ko bamaze kuba verify. This moment tugereze gatoya bahindure nimero. Hano guhindura nimero. Okay, no kugira ngo urabona ko byamaze gukundura, tukanda okay, tukanda hano kuri okay. Kimara gukanda okay, tayari biba byatunganye. Hano barakubwira ngo please won't moment. Tugereza gatoya. Okay, tugereza gatoya guys, ngira ngo uri kubibona. Urabona yuko duhinduye nimero. Ahangaha ushobora gukora update. Iyo ugakanda ahangaha baguhaye ijambo update, ngomba ku updatinga WhatsApp yawe, sibyo? Cyangwa se ukaba wabikansaringa, ukaba witonze ukaza kuba wayapdatinga. Ariko icyiza ni uko wayapdatinga. Okay, reka tubikore. Urabona yuko za nimero zatwandikiye n'amagroupe dusanzwe turimo bazidusubije. Noneho reka nze mbereke uburyo ushobora kubona ya nimero twamaze gukoresha. Okay, urabona yuko nayo ni account yacu. Noneho iyo uje ugakanda ahangaha kuri account, ugakanda ahangaha kuri iri zina ryacu, aha ni ukugira ngo turebe nimero dufite kuri WhatsApp ari iyi. Okay guys, ni ukuvuga ngo urebe ko wakanze like ndetse na subscribe guys. Reka mbereke ngo reba hano ya nimero dushyizemo. Tuba dufitemo nimero ya MTN, none dufitemo nimero ya Tigo. Uribona turi ngiyi hano. Okay, kandi umuntu akwandikiye kuri ya nimero ya MTN ufitemo ino account naho wabibona, watubona wakwandikiye wariwe. Uwo nk'uyu muntu unyandikiye hano ushobora guta ngiye utamusubiza kuko twone namwandikiye kuri MTN, ushobora guta abona kubona nimero ndayihinduye. Reka tumusubize urebe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa arabubona dukoresheje indi nimero, ariko twebwe nadusubiza aradusubiza kuri ya nimero, none duhita tubibona hano. Yego, noneho uburyo ushobora gukora two step verification ya WhatsApp yawe kugira ngo nawe undi muntu uzajya akwinjirira cyangwa se n'ujya ugerageza kuva muri application uzajya usubiramo bamusaba password. Okay, twagiye. Kanda hariya hejuru nk'isanzwe kuri security, hariya hejuru ku turongo dutatu two mu nguni. Nurangiza hano hakanda, uraza ukande hano kuri setting. Hano kuri setting, ukimara gukanda kuri setting uraza winjire ahangaha kuri account. Handi tuvuye n'ubundi turakanda kuri account. Tukimara gukanda kuri account uraza ukande kuri two step verification. Aha, ukimara gukanda kuri two step verification baraguhereka ibimeze gutya. Okay, uraza wikandira ahangaha handitse turn on. Ahangaha baragusaba password. Ngwino ushyiremo password wifuza uzajya wibuka, sibyo? Kandi save. Ukimara gukanda save urakanda okay. Wowe ukimara gukanda okay, nta kindi kintu urakora biraba byamaze kwemera. Okay, noneho ikindi kintu ushobora gufata email yawe ugahita uyishyiramo hano. Iyi ngiyi reka tuyisibe, dufite muri reka tuyisibe dushyiremo iyindi. Okay, tugiye gushyiramo iyindi. Tumara dukande next. Nitumara gukanda next, tayari bamaze kutwohereza ka message kuri email, kuri Gmail. Turabikupa, tumara kubikupa duhite tujya kureba muri Gmail ka message batwoherereje. Turakanda kuri Gmail. Nitumara gukanda kuri Gmail turasanga hari aka message baduhaye kuri email. Okay, turi ngaka kagiye kuza, reka dukore refresh. Okay, turi ngaka bakaduhaye ka message, turi ngaka. Wowe ukibona uraza ukandeho. Kimara kugakandaho uraza ukore copy kuri ino mibare baguhaye. Iyi ngiyi no mibare baguhaye uraza uyikandeho cyane ukande ahantu handitse copy. Tugiye kuza tuyikandeho cyane. Tukimara kuyikandaho cyane turakora icyo bita copy. Tukimara gukanda kuri copy turahita tugaruka muri application dushyiremo ya mibare. Tukimara gushyiramo ya mibare duhita tukanda kuri verify.
tubaye verified kuri WhatsApp. Guys, niba ino video wayikunze wakwandika muri comment igitekerezo cyawe cya video, n'ubundi izi video tuzikora ku bwanyu, ni mwebwe muba mwatwandikiye muri comment tukabakoreraho video. Nawe umaze kumenya bino bintu wakanda like kuri ino video niba wabyibagiwe, niba ubyibutse ureba ko wakanze, urebe ko wakanze all notification subscribe, ubundi ujyane natwe mu iterambere ry'ikoranabuhanga. Hari akandi kantu, hari andi matsiko ufite kuri WhatsApp y'icyo twazagukoreraho video, ndahari ku bwanyu. Imana ikomeze kubaha umugisha mu gihe ibihe byiza, bifurije guhaha mu karonga. Mwari kumwe nanjye Emi, channel ni Tech TV Show, dusubire mu yindi video. Imbuga zigiye zitandukanye zibafitiye umumaro, kandi subscribe, like na comment na share cyane kuri telefone ngendanwa.